Ni sambula binaka na turanga na marama. Dhurubu na ngone lewa. Ngas ni wuli ni Sunday school. O ni sematiko mayen na bata-bata ni bingkarabi binakongo na Sunday school teachers Fiji. Au kinta bagi komunita le kinandu atale na nonda segment ni wuli en singa binaka ni kuwa. Da baka binaka takatiko na kalau ni solitalitiko na ivengu ni mbula. Mendaro ni may sematalitiko kina en ya uwa binakongo. En vida na video sa ambita utitiko yani. Awa bosa tiko kina na ulutangongo na teaching your Sunday school, teaching Sunday school creatively. Au dhabuta tiko mai na nonda rongo bulitiko na vida na leso ni sambio tiko ningo na kena sangai tiko nga menda rakaba sone bala ni be buli me vai kana taka se na kamera maro taka kina o ira nangone na mai Sunday school na be singa tambu o dhabuta o sana bai dhabuta likwa o ira nangone rambula tiko na ngau nanda bulan do ne tikinongo era sa levu na kara sa exposed tagi kina okay na media na entertainment we live in a visual generation na gito video games Xbox na dabatale na kenabi matanggali sa ratungo ka sa anda rede chuko kina na toso ni ngauna kenabi bisa usa yado tiko na non rei bala ni kilaka o ira na lubenda na buli sa daka tiko mengo mero ni buki kenta tiko nangas ni buli au bina katamu na dabuta ena singile bina kanikwa ena buliongo meu tuko na bekenda na bekani buliongo sanga ni sosomita na mbula ni baka sangra na kau ni kalau na nomu stadi taka na bosa ni kalau ke na nomu kereti ko na nona velu muti ke na nona vebu ke na turanga na yalo tambu ena nomu vaka buli okay au sanga tsungango mo ba buli da bekenda so na creative teaching methods meroni buki kenda ena nonda vaka buli ena madawa na leso ni sauti au bosati ko ena ulutanga ungo creativity in singing kena Bible memorization ni ko una taramandanga na keni katulu okay creativity in object lesson na nonda baka ngataka na object lesson ena ngona ni nonda be baka bulivi ke au dhabuta tiko me bekenda na mother sauti na creativity ni nonda baka tabulida na be sere sena kena langati na sere na ngoni songoni ka baka kena be bala ni kena baka bulivi na tikini bola tambu bulivi au dhabuta bekenda o baka tabulida tiko eba ye bunga talitiko eroni o baka taronga so na wekanda rasabanga takatalitu eso se lago na internet tukina so talekeni bala eroni nda bulida ye ni kwa au nganreba me una bosatiko na ulutangongo sai kwa creativity okay ena kena baka ngata kina object lesson kena illusion au bagambota sa lorei matata tiko ni weekenda na weekenda sa bitu ka ningo na screen okay na daba saramanda na object lesson okay na object lesson bole tungo na kena ibagamada object lessons should bring the truth of the lesson to a better level of understanding for the students in the class. Ngona kena baka ngata ke so na ka tu baka rawa wabuliti kenda me baka ngata ki me baka ndeta ki kina na lesoni enda baka tabuli de tiko na singa tambu koya. Okay? Rani banga tengi na object lesson ni oti no mo rakaba na memory verse me baka ndi ni tiki na bulidi baka tabuli na singa tambu ya se rani banga tagi na object lesson ni oti na kena baka tabuli se tala no taki na itala no baka ibola tambu okay ni uvavuta tikongo okay na
object lesson should bring the truth of the lesson to a better level of understanding. Au na nganreba, mendana reda manda ndona kena ibakaritaki. Dona ngauna o talona takatiku kina. Na kena sangai menda valuta na ibala da. Ena nondambula. Kau wakayangata dona object lesson go mo to bring the truth of the lesson to a better level of understanding. So ena ronga da chikuna nomi baka madala. Ia ni rareda na kena wakayangata dona object lesson. Me wakandi taka na itala noa ya sena na tikini bulidi wala tambu bulidi waka bulidi na singa tambu ya ena bukeira ena nonra wakandi taka vira na lesoni era bulida ni reda manda indona kene wakareta kiongo rangone ena mataka vinaka ni kuwa autora tingo lingangu endona ka kaukila ni bunga bekemuni oni kila vinaka sei kwa na kubuni namu ni kila vinaka na kubuni namu enda ndo wangataka ena nonda vei vale ena vei mbongi mendo marui kenda mai na kati ni namu okla ni ndo kati na namu sendo tangi na namu na ndalinganda na vei mbongi ena ndo sanga ni ndo maro taka sendo tali taka ni ndaronga na tangi namu se ni katiko na namu rongone enda kila vinaka na kubuni namu waka ungo se ena kena rei mbeka enda ndo rei da wakalebu se kwa na kubuni namu so roka so ndamu so karakarawa se wakadabanga na kubuni namu itiko boy kemundo ibale ronga ngo endo marui ko mai ena katini namu ni kwa sati ko endo naka endo wakatoka itiko ya na mosquito guard repellent se na lumu na wai endo marui kena mai na katini namu okay meba kasaranga na kubuni na mongo marui kenda tiko mena katini na mronga endona ka etiko na buruburongo wosibida ke karrera ba ke saremai na katini nam se kwa na ivala da ronga da rongani na ivala da rere ba ke mai na katini nam ya klana da na marui kenda mena mbulu ivala da sai kwa na ndina nga ni vosa nikalo meba kai tukuru tiko na lesoni ena mataka binaka ni kwa your word I have hidden in my heart that I may not sin against thee. Rangone, na bosa ni kalu. Ena maroroyiko, wate kiyau, may na vite maki, may na vividei, kina vaka ni balabala ni teboro, ena burongo. Waka sama takamanda. Kebaka, iko ngole ena ndona kemba, ena vikau, ngayo sianga ni kauta, na nomu kubu ni namu. Na dabane adobiko, ena katile kiko na namu. Ena mbonge seko senga ni lumu tiko ena ilumu ni kena maru ina ngomu mana katini nam sana ndona mbongi dhavi ko na mbongi ya ronga e baka talenga kina burongo ke baka iko na lako ena lomo ni burongo ka senga ni tungana tiko ya lomo no bosi ni kalo ronga esana rawai ko baka raw tunga na ibala ya nyo sa tungana tiko no bosi ni kalo kinelum nyo wilika nyo baganana nukina nyo telai rao tiku kina se dhabona vite makini teboro oiko onando maroroi tikunga mebaka na kubuni na mungo maroroi ko na katinam ronga na vola tambu se na vose ni kalu na maroroi ko mai na vola va kina vite maki ni teboro turanga emeni da rede tiko ya endona kena ibagaritaki ena nungu sangati ko meu bakanga taka na kubuni namu na object lesson ngo mo baka toto bataka be bakanga na kubuni namu maruiko mai na katini namu okay rongoda na wosa ni kalu na maruikenda mai na vite maki ke na vaga ni mbuto weekenda na burongo ya na ndina ubina kata mo waseti ko na kena bakanga taki na object lesson obe da buta ni ko weekenda rongoda sara. Okay, object lesson, okay, it's not just a time filler or just for fun time. Okay, esini ba kaya ngataki na object lesson me torotunga kina me pakambala butaka tuna no andangauna ni vakale soni se ndoanga nangauna mera baka maro tegi kina o iranangone. Okay, ole chikungo it's a time
to reinforce the lesson being taught. Okay, whatever the theme of the class you are teaching, then your object lesson should point to the truth being taught. Dona ka me matatavikanda na kai ko be baka ngataka me baka ndeni no mulesoni. Rongava me salavata kina lesoni o baka tabulida. Okay, kakuni dotena lesoni o baka tabulida tiko. Nga o mbita maindona object lesson ndui sara maina ndino vina katatiko mo baka tabulida ena singa tamboya. Okay, vida ngana vika vina kata mo dhavuta vikenda na ngasni buli Sunday school rongava menda vaka nga taka na vika sa turaurawa tu vikenda. Okay, me vaka na vatu na pepa na tanga reno banga taka na kaloko na ya loka na vina liba na ituki. Okay, na kini vale reno banga nga taka na wata na choke ni wai. Okay, na manrai mo baka toto wataka kina na vosa ni kalu na kanya na manrai sulebi kenda na mbula sulebi kenda na koko baka yango ya talang na vosa ni kalu talanga nyokania va koko tak na nonda mbula baka yalo. Okay, senga ni ala ni navika enda rawa ni baka yanga tak bunga na kai tu baka boliti kenda nga. Okay, enda rani baka yanga tak me da baka yanga tak na kena vaka na object lesson sena i baka ndei ni leso ni baka usa baka rita kandona keni baka rita ki otioya. Okay, ke baka rabe buke na leo ni kalasi sulebi na ngalala. Okay, ena buke na kena rawa na nonra tombo kana vika era baka tabuli vikina ni rasa reida katara. Okay, ke baka onga baka itabita kaindua na ngone me turutu na kubuni nam dona ngone na nona iwala ni bulika na kinstitik lena. Okay, se involve taka e vida na ngone merto taura dona yalo mo baka matana tak e na ngone ni lesonia ronga na vika kevengo e na bukeira tiko na ngone e na nonra bulika tora mandona kene baka reita kingo. Okay, dona na singatambu au nanuma meu vakabandona lesoni e na ulutanga ni kena baka madala tekibir na ngoni na mbimbi ni nonra baka itabite kira e na baka kabini turanga se na sakramente nando baka adora e na nando ndui songo lotu na kena mbimbi na sakramente. Okay, au kala ni levo na ngoni rendo la gomilutu rendo rede tiko na kena baka na sakramente. Okay, au kila ni bunga bira rando baka kila chuki se na dava manda rada kaba chuki nongo takina ya nando maka me baka tabulivi ve ira na lubenda dona kene baka reta kingo. Okay, na sakramente au ngai baka toto bata taka ya na nongo tukuna bira na sakramente. Okay, e baka ndona kuila. Okay, torma ndona yalo ni kuila ni viti se ke baka chiko saranga bi ko ndona kuila ni viti rani on dola vai matanra se sulebe rona ngone me rotora tukuna tarongir na tar na daba na bakarita kini ni sulungo na tukuna na kuile ni viti. Okay, sa sangai baka madala takarangone na tinika dio vitu sanga bulu e amai ve mbue kina na kuila na mateni ngona na nonda bonu ngo viti na kana sa solibi kenda na kai viti na tu bangalala mai na matin tuo pertania. Okay, tukuna vira. Okay, lo baka sa solibi kenda na independence, our freedom from Great Britain. Okay, sanda baka menda sereki mai na vi baka rurungi ni vanua baka pertania. Me tukuni vira na ngona vi ngona kevi kona rede me na kuilango se ko la ko tao ni se ola ko vale tamba vaka se ndonga na bono ko rede ke na kuil ni viti me vaga na numi ko tiko na kuiloya e kima misa sereki mai na ve vaga rurungi ke na nona vaga tule watu o pertania na bono ngo viti cha sangai leo stale bene talanoa sangai tukuna me vaga saranga na kuiloya e vaga na numi kenda na nonda sa sereki mai. Okay, mai na value taki ke na nonda baka rurungi tu na bono pertania rongava
na sakramente talenga ke na vaka kabini turanga o kwendo vaka nanumi kenda ena vaka ni veisoro vake na kauvela tai sa sereke talenga mekina no nonda mbula I bala da ke na tamata tambusakani tukuna vera ke na mate nei tsisu na kena mai ndave na nona nra na nona mai mate na kauvela tai toda ke tale ke na sakramente ngwe vaka na numikenda na vaka ni veisoro vake ya sa sereke kina na nonda rumbula I bala da viokani ya na kena vaka ngataki na object lesson ke me buke I kenda tiko ena nonda do vakava vaka ngataka na vika tu vaka voliti kenda au nganraba me una play takatale mandanga endo tale na object lesson ena singile binaka ni kwa sember ni da maitini talitiko na nonda vuli ena segment vina Kongo ena mataka binaka ni kwa au nganraba mo na vaka retaka tiko ero na matangali vaka mbota endo tu weekenda na tamata lotu vaka Kristo okay matai sai kwa endo na matangali tamata kando vatungo na nonra vaka mbota vaka tu na baluni ngo okay na matangali tamata vango na nonra vaka mbota endo kilai levu na ka nindo vaka vango na Sunday school rangoni do levu na rasoni taro levu na karendo tukuna era kilabe na katuna I bola tambu ya rangone nangona ngardo la koduruma kinendo nandrendre endo vango na non rambula ya bavala tu senga ninde rawa ya etiko tale endo na matangali ngone e vatungo na nona vakambota autoro tongo lingango endo na vatungo ukuta sarama na udi wai mai na uluai mai vuni ndawa vatu levu vatu ndei so na ngone non ravakambota e vatungo era kila talanga na voseni kalau era kila talanga ardo soma na taru na ngoni Sunday school ya na ngauna era ndo lako duruma kenandrendre non ravakambota tu na bango na voseni kalau e senga nindo yabalati vakalevu it's unshakable and they are solid through and through den duambeka no mubakambota na batumbeka na baluni ongo ngona ngai kondo lako duruma kenandrendre den do na teboro ena mbita mai endo na vita makena no mumbula na ngona nga endo e bosambeka kena bakalie biko se vosa vatekiko iko sa vi valatu dongana vita makelele ngoda ba ya do biko wow saya balati rao saranga na nomu bakambota ia na ngone na nono bakambota e bakana vatungo ka ya butakitiko me bakai tukur nonda memory was truly he is my rock ni saya butaki nga bona ngoni turango chisu rongal sanga nindona ka reni ya balati kwa ke baka utorna vite makengo mo sanga mo balati kwa oh sanga ni ya balati rao endei etundei ena matakani kwa rano tarangyo tal raw baka da babiyaw me urin hindi na nunggu bakambota dona serke nandulang at ni sengoni read your Bible, pray every day and you will grow sandina wili ka nga na bosa ni kalaw masutu ko na besinga iko na tumbu mendo na ngone nganga ni saya buta kinumumbula ba ngone turango Jesu Kristo no mubakambota yana senga ni yabalati raw me bakanga na batungo iko na tamatandei ona senga ni yabalati siya ko be baka ng balun yongo to yabalati raw bakambota da bamba kay tigobi ko na matakani kwa nung gumas no mubakambota me bakataka na batu ndei yongo yabuta kibe Jesu ona senga ni yabalati raw emeni o bakambota sa matatavikanda nakausangati ko meu vabutavikanda na singilebi na kanikwa ya na kena bakaya ngataki na vikai tu bakabuliti kenda nga me rawo ni bakaya ngataki me na kena bakandei taki na lesoni
enda vina kata menda baka tabuli de tiko ena singa tambu koya okay wanga taka na vi kai tu baka politiko me rawa na no mu wasiaki na wose ni kalu okay me baka na yalo ngori ranyo baka nga taka ndona ilo leilei mo baka tutu bataka kina wose ni kalu tu na verna ngoni me baka nga na ilo ngo ranyo ilo bakina na no mbula na kemu rei o rei vi nakatiko se baka dapat tiko mbeka na rei ni ulumo sa seru bi nakamai kay tuko na wose ni kalu talenga nyo tore baka na ilo o koe iloba na no mbula baka yalo iloma nyo wilika e tu sana ibalabal ni mbula takatiko rangoni koe ndondonu mo baka bi nakataka okay na wose ni kalu e baka saranga na ilo ro saranga ino tora e matanra na ilo okay se o torma indona mape ngai tuku na bir nada bango na mape nada bendo da kaba na mape erna tuku na mape e bakarita ka weekend na bonua mendala koba toro talanga na nei bola tambu tuku na bir na ngoni okay na nei bola tambu e bakatalanga indona mape ko e bakarita ka tuku weekend indona sala menda muretiku mendar ni ava bakina nambula tau mundo se na bola tambu e bakana isele wau me bakai tukuna na efeso na kena wasi ono okay the sword of the spirit okay na sele wau okay ni yalo tambu okay the sword of the spirit kwe tukuna na bola tambu menda bakai arangi tigi kenda na bose ni kalu na buki kenda menda roni warata kina na vi temaki ni burongo okay na vi kaya da reda tikongori enda na rawa ni tukuna kina okay na kena baka ngata kina vi kai tu baka politik enda menda baka ngata kana object lesson una vida na mbak sauti au buli andona i wolongo en andona bookshop okay e suba au sanga ni klase ra buli tekitiko kinan na vi bolongo yana bolongo tukine bunga sara na object lesson i koroni do baka ngata ena ve singa tambu dona itala noa dona memory verse renyo salamura watani en dona object lesson okay ena singele buni ko be dabutu talanga bikanda okay ena na lesoni au boli takatiko me bakau ni rede tiko gori okay ni otinga ni kena ba madala tike mena inakini lesoni na kauni lesoni sana kena introduction okay ni oitina no mui tala noa baka i bola tambu tsuka na bonua e bola i tuki na i tala noa okay na ve indina raninda wasea na ndua na singa tambu okay ni oitinga na no muasea na i tala noa baka i bola tambu na lesoni ngo e baka rota katale tunga na i baka ndi ni lesoni ni rede tungori na object lesson okay domandanga na keni baka ritaki okay na wai rani tormo indona mbese ni wai ke sendon taba wai ngai tuku na bir nangon da bo so batsu ngona wai okay nada bando vaka kina wai na wai endo ndando bulu kina ndando baka sabata kina linganda ninda taramai nanduka okay me baka saranga na wai e baka sabata na linganda rongada na yalo tambu o e bebu kena tulira kina nondambula me sabatani nambula i bola da okay na yalo ni dona yame nimbuka okay mo tukuna ke yalo tambu e baka na yame nimbuka ke rarangi kana na itala no ni o irna blacksmith ni ndo rarangi na koka mea ngai ndo lutu tani o irna kanduka mea do ni lore na koka mea ni sa piwa okay e baka talenga ki nondambula na yalo tambu ni kalu na buki kenda nanda lako duru mana be kandrendre ke ni mbula na burongo mero ni buki kenda me ni wote na be kandrendre enda lako duruma ni sararangi kenda na be ndrendre ni mbula burongo you'll become a true Christian okay na tamata bakambuta endi na nona bakambuta okay dona yalo ni rube ronyo bakarutaka bakatakila na saba na bibakande taki na approval kay ni kalu na yalo malumu
Kila ngona yalo ko apakatakila na yalo tambo na nona lako so mai na oti na papite so tisu era ni toru na tava wai apakatakila na yalo tambo ndo vakava na vaka ni velumuti okay sula talenga na wai na rarama okay na mbula mbutongo na vina me vebuke na kena vaka rarama taki na mbula so na ve lesoni ngo okay na lesoni vaka rotaki ko woli takatiko era tiko kina vaka ndeni lesoni ngo merau ni buke kenda au dhabuta tiko na singile ni kwa ke baka senga viko na wala baka ungo lebu talenga reno reda na internet ke ola ko ngana internet tuikiar na lebu ni object lesson reno tomi mai mendo buke ko na no muvaka lesoni yokani baka usada buta utitiko ke na creativity kuni sa ando tunga na pet ni nonda vaka Sunday school na vaka object lesson era ni ndona kene wala me buke kenda da baka vina kataka na nonda vaka lesoni kara maru taka na ngone na nonra mai kalasi enan dua na singa tampo au baka mbota ni sa matata weekenda okay na nonda wuli kataraba au nangai wasete go weekenda na kena bimbi se na iwala ni nonda tala no taka na tala no baka iwala tambu se na kena ndo tumiki mai sona tano lombuli me wuki kenda ena nonda wasetiko na tuku se na woseni kalau we ira na ngone lalai na ngona taraba nda nangai sota talikina au sa baka mode talituga ni bikemuni ani mode ni kalungata. God bless.